Fuig an Arn Raigúnach Imokilly 3 craobh sa chéile I fein aideog. Ag an am bhí seo thuair go raibh airithe róláidir ach idir an dálainn ach ceithre ar an eile tríise bhuachant. Imlína did na champíní ratha na Sáirséalaigh, agus ina gine bhí an Arn Raigúnach ó idir an champé Imokilly. Ciúcha cóbach clúir imlíana, bhí Brian Tyres as Pat Fleury Buaicphointí super values an cheann seo. On Little All Ireland, tí tasnathe an sa farcí chaibh scanan agus lascáilne an clitristeach atara agus began a chóir agus a Sáirséalaigh sa chéad le. Agus an chéad iireachtar scór go dain féinnig tá sé sin seolta Harris dras dáin ag príomh nesbin na fórne Daniel Hogan. A réist blocáid an scáint an achtéanta go dheasa Jack O'Connor. Búirteach an cín sonnige. Agus fearmór gríise James Sweeney isteach a Lorsley tá deisian sa tá sé tásta leis a gúlín Colin McCarthy ag aimsiúna spricke. Arda leis ag Brian Lawton cúig craibh ag seo an 7 bliain diaag ag Brian Lawton fearmhaile na martra gimmert le Uí Mac Coille. Owen Murphy lechúlaí Lord na Sáirséalaigh. Kearney techt leistigh go deas an ré a gúmpar an chéintin chun céine idir na Corlaí peint anna bhreá an Rian Lord. Gan dá féin ceann sin go hóntaach a Daniel Kearney bhúil sé go hálinn rinne sé teagháil álinn leis an glitter an son. Dúmpa sé chun beagán in spáiseach ar húdó féin agus fechar sin mar crinnes. Agus siagarí Lawton. Annach het spáis an debh Howden Park. Jack Leahy. Nis mar sin Conor O'Sullivan, tuigeann sé go bhfuil luas ag an bhearóg. De bheisneach ag Leahy ón Cluiche mó. Agus, well, William Brata hárdach tá inis. Capas go núteach af sé fór éidir dúist. Well, bhí sé cin ag rimchlean lein seachcín san an lán inis. Tuc amach tóca go hálainn ge Hogan agus úpád a bhaise an Counson seolta leistigh den gúile go hálainn ige. Na chatain á verléing a chuir gas a Sáirséalaigh an úsar Lawton beidir a chuirich íochalaithe dul fada. Tóca ge Kearney. Is féilech amansa ag Paul Leopold. With an Johnson na húl a chuir isteach agus go dain héin a féinte héin go cháilt ón lína lán chúl. Scór ar fad ceir scór in ige céil an son scóráiltain sin ag na Sáirséalaigh. Ga ceann ag Hogan, ceann amháin ag Jack O'Connor sa teann sin ó Paul Leopold an son. An réiteoirí ligint le cuasaí Ciarán Joyce. Arda isteach an cín aige, tócann sa agus tá na cosatú go leis aige Sean Desmond. Nes meise sásta le peinte a díreach leistigh den gúile ceann táchtach fachtaige Desmond. Sin ceann amháin ó Hegarty agus inis ceann eile an sin ó Sean Desmond. Gá scór in ige céil an sin ag Uí Mac Coille. Scór na fíor-hábhasca, fíor luachfra dóibh agus muide dridam I drá le ham an son. Agus an bearna tar éis a leidóch á rís go sé chuil. Kearney agus Cooper an son, an fearmá fachtaí a Cooper. Tá stigan sa Anna Murphy! Rámtach buinte sa líon táin ag farchnach anna Billeré. Ach tuairn creadiúirt ar fad de Bill Cooper. Ga dá rinne Cooper go hanúachan an ceann sin a láthir dó. Fecha Cooper an sa agus d'éirigh leis an slitter a Gaidan son ó Kearney. Agus sin a rinne an upper chrua go léir agus an tas láimhe isteach chuig a Murphy agus cad sin mar gréab. Potúnón bocamach se chun hílíonis. Tóca sé siúd a féinte díreach leistigh den gúile. Peint agus cóil inis mar frontanas. Ga dá fecha sin a héna dó scóráiltain is ag Uí Mac Coille ó le ham an son anna hús ar fad. Se chun Aaron Myers. Búirteach an cín go dtí Hogan aige. Bert go meise de bra go mór ar Owen Murphy inis. Sciúd chun cín aige Owen. Gafa idir bheirt. Fós aige anna bheirtaíocht. Siarn sa. Deisian sa agus a bhfuil Colin McCarthy Deisian Council chur Harris dras dáin. Tá go dainnig Cathal go bhfuair a ahir Conor bás a mílónasa gas cíochtach an na Sáirséalaigh be sé bródú esan. John Cronin in na giata casa Uí Mac Coille. Go deaschan fada leis a bhera lefuil tailín am líanaige. Se chun Harnady. Tá bhfuil hí na cosatú go leis aige an peinte chláirithe ag an gata an buachach féithrí.
Nes Cian Darcy. Beg a Lewis a chumas rahas a táchtach. Isteachans a Joyce agus níor bhog sé siar órlach Darcy chun I cheartúirta. Anna Yasser fad mar chosíocht an son again látas í Colin McCarthy. Jack O'Connor. I gírig éluansa ó gara ó léirí sin peinte den sco again Jack O'Connor. Bhíon counchin go híontach ar fad a fad an dara scór ó Jack O'Connor agus rinne sé go hanba agus rinne na Sáirséalaigh go léir go hanba chun an deisiú na chrúthúir an géadol sios. Na geall lacadóirí ará go múach Uí Mac Coille go cinnte an Chluiche Ceannais seo. Rist Fiar ober an son ige Harney agus isteach le Cooper na saidúirí isteach an Lorsley agus tá deisianta ige Hegarty agus tá Peter Fachtelson a rist an ober Chluiche sa fian lá. Chluiche on a lehead the Harnedy agus Cooper agus a lehead iad na ledan a leis an tahi agus Chluiche siad an deisian de Hegarty anwa her father fan. Nes tá fear sínta gas na Sáirséalaigh hín pocamach a dul sa chance a nuasan san ar Jack O'Connor ach I láthar na huaire tá gréimig a Joyce ar sin. Steach a Lorsley be seo Hegarty a ríist díadach tres peinte chláró fiatar ceanna le a chur le sin inis. Tá sé sin buaite go frisin san ige Darragh O'Leary Tamáinte isteach go díalaige agus tócan sa inis ige Leahy. Conor O'Sullivan Corcaí O'Sullivan idir an Cork-1-23 chuir bhearas Peter Anna Yasser ige Leahy. Peter Anna Yasser fad ag Leahy sin an seachtó gúlín óig siúd in jobh agus rinne sé rihan bhahar dós chun féin a bheith éasca le feicáil agus tháinig an tas chuige. Corrich léige Timmy ach na deisna san das ein count sa chéad chur na Sáirséalaigh ar fór éil a teachtan na gaine agus tá peint eile fachtaige Sean Desmond an son chun Anthony Imokilly a chur ar a spántas. Sin cúig scór in ige céil inis feite ag Uí Mac Coille inis héanú chúlíonn déag a scóráil an seo agus sin diantaige. Mit sin an difríocht ní réir le na Sáirséalaigh ach éon chúlíonn déag a scóráil le cór na gcuithe sa céad le sin a héana hochtíoch scóráilte ag Uí Mac Coille. Seagadíireach agus is leor son chun creibh Chluiche Chorcaí ar ige Co-op Superstores a bhuachtain den sa tróna Dennis Ring agus an mehel banistíochta de Dublíne thar a bheith sásta agus fan leis an áda le chun Sean Óg Murphy. They've battled a lot of hurt over the last couple of years, lost by penalties 2 years ago, lost by a point in extra time last year. A lot of people in this team have had a whole load of motivations coming back after defeat, but also from a personal point of view, a lot of people had to deal with grief and different things in their own families during the course of the year. And I've got the answers. Obviously it was tense enough in the first half when you're playing into the wind. You kind of have to, play the game as best you can, try to work it through the lines as best you can. I think the word we used in the first half is contain it as much as we could. I suppose at half-time, being 11-5 down, and with the conditions the way they were, it was always going to be a difficult task. We knew we had a mountain to climb at half-time. Táidir Stigginson and Murphy! Routach Quintus a Leontán against Farchnach Billeré. Got a dream start in the second half. In fairness to Adam Murphy, finished it right top corner, and I think that settled us big time. Seachún Harnedy, Pint de Clara, again got then Buaicphointí Ferry. Kind of is a swirling wind out there, so look, some days the freeze go with you, some they don't, and thankfully I think nearly they went with me today anyways. We grew up wanting to play for Imokilly. Obviously we want to get to senior for our clubs, but for some of us that was a pipe dream at times, like, so this was always in our mind. There's a real family atmosphere there, and I think when you're playing in these conditions, any question a club goes out the door, because the team who wants it more and the club side and the level of commitment, these fellas were going to die in their boots today regardless of what was going to happen. We're as much as a club as we can be without actually calling ourselves a club. The bond that the lads have created over the last few years, we're best friends with each other off the pitch as well. We really appreciate the opportunity to partake in this championship, and yeah, just delighted to get the job done today. With a blue guitar, a city bar, and a streetlight kiss.
Kieran there is from the same club as me, so it's an extra bit special. He's a neighbour of mine and, you know, a great lad, so he deserved that. You try so hard and wind up getting burned. I'll hopefully get a bit of a break after today anyway. I'm looking forward to it. It's been a long year, nearly 12 months on the go, so yeah, I'm just going to rest up and recover for a bit, and we might have that conversation with Pat and the management team at a later point, but yeah, just thrilled with how it ended today. Better days. Gonna find the time to realize I'm in deep on better days.